I još jedan vlog iz vrta. Evo da vidite džunglicu. Danas je opet oblačno. Jučer smo po suncu radili, a onda evo uvijek po oblačno na kraju ispadne snimanje nekako. Evo, tu su paradajzi u džungli sa niskim grahom koji nije baš ni tako nizak zapravo. I počeo mi se verat uz paradajze, pa ću vam to pokazati. Prve dva crvena smo ubrali, tu još neki će biti skoro. Evo, imamo hrpu plodova i još sam malo skidala zaprke da imaju malo više zraka tu s obzirom na to kakva je džungla. Trebalo mi je dosta dugo da svladam to skidanje zaperaka, uvijek me nekak bi diralo biljke okljaštrit, ali sam skužila da to ima svoje zašto. Tako da imaju više zraka, više sunca, da nema bolesti, posebno oni koji su skroz pri dnu, oni znaju baš biti naporni, odnosno prvi počnu žutiti i bolesti hvatati. Tako da, evo, ne znam koliko vidite, pri dnu sam okljaštrila više manje sve grane, posebno te sve zaprke. Inače, za one koji ne znaju, evo recimo ovo je primjer zaprka. Ova grana koja neće imati plodove, takve grane često znaju ići prema dolje. Da probam pronaći neku takvu, da vidite kako, evo ga, ovo tu, vidite kako raste prema dolje. Nekad znaju još jače prema dolje ići. Obično se skidaju negdje do prvih plodova, ali po potrebi mogu ići i iznad toga. Evo tu se vidi kako mi se popeo grah skroz visoko među paradajze, a treba ono sa dolje paradajze iznad njega. Ali dobro, nema veze, budemo vidjeli kaj bo ispalo od svega toga. Budemo to još vidjeli. Paprike, džungala paprika, također paprike uživaju u ovome. Ovako velike paprike i ovako rodno još nisam imala do sad u svojih 7 godina vrtlarenja. 8, koliko već dugo vrtlarim, 7 godina čini mi se. Dakle, ja sam prezadovoljna. One rastu sa niskim žutim mahunama i imam puno već i zametnutih plodova i cvjetića. Evo tu cvjetići, plodovi. Evo, pokazat ću vam još s druge strane, tu je dvije su sorte paprika, različite. Ola, da raskrijemo malo. Hrpe papričica. Hrpe papričica. Na jednoj biljci. Evo još. Tu cvate i zameću se nove. I tak. Na svima, dakle, paprike u ovom džumbusu, u ovoj džungli totalno uživaju. Njima gužva uopće ne smeta. A evo, mama mi uvijek ponavlja da je baka govorila da paprike vole rast u travi, da oko njih ne treba puno čistiti korove. Paprike, paprike. Evo tak. Ovdje mi rastu brokolini i možete vidjeti ove napasti koje ih jedu i buše. Stjenice nekakve. Sorry kaj mi se tak drma. To čim napravim zoom, jel da? Ok, ajde nećemo onda tak zoomirat. Moram naći neki stabilizator bolji za snimanje. Jagode, jagodice. Tu mi nisu preživjela one vriježe jer su došle taman kad je bio onaj najvrući tjedan i to ih je skurilo. Ali nema veze.
Zato imamo nešto po sljedeće ture jagoda. Evo ga, bit će još i jagodica. Luk mi polježe. Bit će uskoro za vađenje. Vidite ga je dio polegao, iako je još zelen itekako. Ali nema veze. Ljupčat se zeleni. Glavice luka su prilično velike ove godine. Zadovoljna sam kako je ispao. Prošle godine mi je ostao sitan luk. Međutim, krastavci su mi nadrapali od one kiše i smanjenja temperature i toga. Krenula mi je po svemu sudeći plamenjača na krastavcima. Jučer sam zbog toga poskidala dio napadnutijeg lišća i špricala sam sa otopinom mlijeka i vode. Mlijeko, recimo deci mlijeka na litru vode. Otprilike to je kao dobra zaštita protiv tih raznih gljivičnih oboljenja. Sad vidjet ćemo da li će šta pomoći. A srećom pa sam prošli tjedan posijala još zadnju turu krastavaca. Tako da ako ovi sad odu, ništa, sadit ćemo još jednu turu. Ovdje sam odlučila pokriti kupuse sa agrotekstilom. To je ovak, ne znam koliko vidite koliko je prozirno, je poprilično prozirno, on propušta svjetlost, nije plastičan da zagrijava se unutra, nije kao plastenik, ali zbog onih silnih bubaka mi buše kelj i kupus po visokim gredicama, malo smo zaštitili kupus, tako da ipak koju glavicu normalnu pojedemo neizvodenu i bez buba. Tu je s njima ispod pokrova završio i dio ljubičastih mahuna. One ovako pomalo rastu. I evo vidite koliko se tu slabije drži paprika. Ova je posađena samo tjedan dana kasnije od onih tamo podivljalih. I tu su mi svega 2 pošteno preživjele, a vidjet ćemo i šta će od njih biti. Dok su ostale, evo, tip pojedene. Izgažene, ovdje znaju prolaziti i psi i koke i svašta nešto. Tako da ne znam kaj bude tih paprika, ali dobro, nema veze. One tam su dovoljno poludile da će biti dovoljno paprika. Lubenicama je trebalo predugo da se ulove jer ih isto neke tu jelo, tako da sumnjam da će biti koja lubenica do kraja ljeta za pojest jer im treba dosta dugo da sazore, ali evo, budemo vidjeli. Tu se još batat širi. Evo, još mahuna. I tu, evo da vam pokažem krastavčiće. Znači, kornišon i postoje neke sorte koje su otpornije, ali evo, očito ovo nije jedna od tih. Oni su nakon što počnu cvjetat kao dosta osjetljivi na pojavu plamenjače ako dođe do spuštanja temperature. A imali smo taman prošli tjedan kišu i spuštanje temperature naglije. I eto, malo su nadrapali. Vidjet ćemo hoće mlijeko pomoći. Krumpiri u kutijama još zeleni, još se ne suši cima, nisam još probala ništa vaditi, ali budemo uskoro, ja mislim, ih probali vaditi pa da vidimo šta jesu čemu urodili. Tikvice su isto più grande. Pobrali smo sve plodove pa trenutno nema ništa osim zametnutih da vam snimim. Ali one izrastu huge u par dana, baš ogromne. Tu mi je prva tura dosađene cikle, ima još na drugim mjestima, druga tura je posađena opet i tak.
I ovdje je onaj samonikli čeri. Evo on isto ima zametnute plodove, ali nismo još u fazi zorenja plodova. Ne znam koliko vidite, ako zoomiram previše će mi se opet stresiti sve skupa. I moram vam pokazati, apropo tog čerija samoniklog, znači u ovoj mini gredici koja je trebala služiti samo za origano i timijan. Evo timijan, on je isto procvao. I baš lijepo. Cvate sitni cvjetići, vidite. Tak. Origano ima ovak. Fokusiraj. Tako. Evo i kukci. Uglavnom, evo, tu je izrasao jedan minijaturni čeri. Baš mini. I, kaj je najbolje, malac ima, vidite tu, zametnute plodove. A skroz je mini. Čeri inače izrastu ogromni. Iako imaju male plodove, oni su među najvećim paradajzima. Oni kad se razgranaju, budu džunglica za sebe. Evo, trputac uz moj džumbir. I dalje fino raste, čisto da vidite kak trputac izgleda. Prošli put smo pričali o njemu da je ljekovit i da se svašta s njim može. I sad sam ga poslije ipak vidjela da ga ima dosta po livadi, tako da, ali nek sad stoji tukaj. Evo, poriluk se drži. Isto fino raste, bila sam ga šišala, ali je već to sve preraslo, pošišano. Lijepo mu se debljaju dolje stabljike. Kad se sjetim kako su bile majošnji tankički. Presuper. Evo, ali evo paprike. Ovo je godina paprika. Definitivno kod mene. Ovakve još bujne i rodne nisam imala i s tim sam super zadovoljna. Eto ekipica. Toliko ovaj put iz vrta. Zelena revolucija. Sadite svoju hranu. Svako malo što posadite i ne morate kupiti, znate da jedete zdravo, da ste uštedili novce, a osim toga divno je uzgajati nešto svoje i gledati kako raste i kako ovako se zeleni cvate, daje plodove. Da ne kažem koliko možete naučiti o raznom bilju i o preživljavanju. Sad kad nam dolaze te igre gladi, najavljene, ko ima zemlje, vrt, livadu, zna da ima puno jestivih korova, nazovimo to tako. I eto za kraj ću vam ostaviti snimku jednog kojeg smo prošli put počupali, pa je zato tak jer se on lijepo fino oporavio bez problema i to kad je iščupano ponovno se posadilo tušt. Tušt pun vitamina, zdrav na salatu, na varivo, možete zgušnjavati s njim jela. Eto, jedna od finih besplatnih stvari iz vrta. Pozdrav svima, ostanite slobodni i sadite svoju hranu.